Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki arungut ki MLA ki bakan top uba Hamlet Sondok Ling, ubolong MLA jong ka Milim constituency ringkat lang bat uba Samlen Malngyang, ubolong MLA jong ka Soayong constituency. Bat ki bedai ki menteri jong sarkar jela kila penpawe ki jing angnut ki jong ki ban kenteu keroi kapar ha Milim bat Soayong constituency ling ba ka surok ka ba peniso na kasnong swai ngam ka badan na kasnong nong umlong. Kini ki arungut ki nong mikmat kila penpawe kani hadian ka jingwan jurep ikata ka jaka ka step sing thok ding jong ka spotrik naitung arjar arpho ka badai ka benta ka biang ban penisno dak surok ya kasnong nong umlong ka bahap apo ka Milim constituency bat kasnong laumei ka bahap apo ka Soayong constituency. Kumban cukudau ya ka surok na kasnong nong umlong ban peniso kasnong laumei. Lamat phang da UMLA barem ka Soayong constituency uba net syabong hagis nam kat kandai spa prapho ter. Hendai ka jing temu ban snai ni surok kala susakut no hakni ka jaka klem dan menuru ban budien. Na kaliang jing ni ki arngut ki MLA ki lapan pau bakin yai budien bat ban terwah syak sarkar jela bahkan mang pisa na ka benta ban snai ni surok. Hakini ki jing jurep ini surok la senran lang di officer nakat PWD Roads National Highway Division bat PWD Roads South Division ki nong elam snong nakaraj bat snong nong umlong ki nong elam snong nakat thain laumei bat kiwe Ka pengkong sya ni depan sungu jadi ni ki turut nikmat kepala simkia ni pembudin dari surok sama ini ki arsnong bukan ka snong laumei koi ni snong nikar umlong mengilak kan ni bros kata aduh benar dari surok mar ni ba bentuk dak dari MLA berim untuk Soayong net ni ba sakut untuk ring kaya jengdon kamu ke bangi in kita dapat konslong ni benik surok very important antara ini ini kasok ban panek ya ka sebentar jam ini konsensi bat kasok konsensi jadi bat iba na pro art ni isnong sekian dulu bagian yang kau maka nom terter yang nol aslam bah ia gede surok di Soayong bah surok banit sport of cang berperunti berbatang ini kamerai semala bergolong. Jadi ini bagi keren gudsian bagi slok kontambat di ba Samlen kemudian kan for Soayong minister. Keren di diskusi di kampa itu nak bantuan kami. Kita di sini. Ini mak banrai. Ini lah yang kedua buat di chief minister. Buat di Keladi ba Stone. Abang lakukan sobat ini om baik ba dalam menurut dia imat negara kami ini nak ni. Jadi aku lang bawa super children kan posisi dulu. Dia nak bergadau, minta kasi berdengon lang pundi. Beradu pendidikan, bagi engineer atau asli mission bantek ban perlong yang kenekam. Sini berjalan cuman jam kelub jawa kami masuk. Keperjak ru kedek bahaya ke ban polat ya ke hidup kokru. Di daknya lagi ke ibang nak balik pada kolong bah yang tersang ban kenduk ya disorka bagi kenduk ya minister bagi niok ban fungsional ladah kini di obsesi dari balik ya ke keserubi nomor ni kuat bagi kam kedebat banong dari kelongkam kini keserok kedai kejumpa kau yang pro api yang tipai bak strong sebelum dekai ke sini kita gongkong baru lebih baik iklim jiwa ke umhani umnyam kedai ke wena jika cuak kai menkering yang dong cuak kai dekai ke sini dia ke bamantan impar keluarkan lon kamlong ring jengluan ni terong ba nyai budian memperlong ya ke kam we begini ke sub jengmut dia terlang komiti minister komiti MLA dia terlang bat besar baru ngiyo ke terlang nak yang dong kira ba snong long ke bola keluar ban asu baru ia kacika caka sempat terpildi nak terbas menangka stone ko laumei maumi terter ko borok ki kuat ke amnur ha borok ki kuat we terlang bot iso unda di nak yang dengar pada kada kumpur ko pe tu terpanggu ya ba somin bala sumpia ba play ko menang baduan mata sini ora don pernah slap kamile kede jingal ki jong jingle pertang ni kumti nomik
Ito yung pentray kan kita sebab. Nakalian tu ni pun menyelam snow ni snow. Bakalong kebetulan kam bakalong hamplo cak bala. Namar ni indan artuli ki jisan ki bahe. Kibanlong kanika dong kebalang presiden. Kibanlong kanika kanika area tu. Away kan long jasan sunat out nam arajar arfa. Hang ni apa balang menca. Away pat ka jasan KGP assembly. Ka dongga presiden ni kan long ni apa balang menca. Tengah i begini kilong di jindan kam ke bah kemat bagi dewan yo ikan kesurak. Kadang ila banle ikan kesurak kasi kanweng ya kijing blok kanweng kijing kam ya di kejingnya nanti. Dan ingat skam ba lemba kenika step ni salong kijing motor boka mentak kita campur kan. Jadi di sisa ni la pipau di sana kam ba ni temne. Kalian jom kijing armut menteri kijing motor orang tak senang muka mak ba kisimkia kenika kan. Kenika kesurak kenika Islam mah Naliang dongi kasnong ni kuat hi bahkan itu surat dongi ne kan itu connect betul surat nas kasiliang dan rai lak selamba ni le training gini keju kang dan rai ni bekamlong ka dan rai gini step ni tempau di sungguh dan gini ki armut ki mamit mat bersimsia ya ka bakti kuat kan tolong ni surat dan ingat selamba nakaliang dongi ngilong di blok lohi banya yes not ni kabiang gamon ni nakamta ban trail stom ban pelak ban tolong ni gini surat dengan next time limba juga juga sikat menis ni dengan try nakaliang juga department action kia nak berarti gini ki division di bagi kidan nang ya ke nak untuk nang tadi ke bala arnut ke bala selamba maju meswa na baru arliang jadi ke konstitusi abele baka melem konstitusi baka soyong konstitusi jadi ke berpa nakaliang jami kan berbor tang office nilai apa dia ni kam ban pelong kam ya kenika surong ini ri ke badam kam tam ni surong ha kenika artli konsu rupa hang ni don artli division umut ka wei ke NH wei ke Selong South Division bade po ban pek po soyong rupa kan surong udon kam ta ban wan ka joint inspection baru arliang ngalian jonga badi paham dan mentang ini dalade ke sai kunun penyan Hawat ni tip dengan surok lakum umul dan isnaban mai ikini ki bom ki wak kat ni ki karian dari jenglut kam desu ke bakar ya kan ni kemut mentang la pek roughly dak umul kan point view pokro ri eksu pek jengking bagi tai siliang lakum umul kan point view pokro ladu dang te depok maupun adu ban point seru laume ni kam ka balong ka ba de ka tough job no kai ka balong ka ba phang ni kam kumno banginya cikmat ya nakaliang jong ni don arngun Meski bagi dia ni kan ni bertolong ni kan kam bertolong untuk kerja job di pajak jom di atlet konsi banyak ini surat. Padahal ayo ini surat tolong kerja teman ke bakal bahkan ketiru ya kayo kot kejongi abro al yang konstitusi. Ya kumta kan kesini wan hang ni wat teng slap lu. Im sko ye nomor 6 tak kerja mentoi jong pajak. Iwan hang ni ban mat enti. Umdai ban suran dia ni kam bangin tolong ni kam lakum nu hakan ni tem ke pemerintah nyok basdang no ya surat. Kita tahu nilai keren batu di PCM berinsat dengan PWD dan nak kena juga ilah ai kau isran bagi ilah kuat bahaya kita surok atau tolong. Kita tahu nilai buat dia nak support berangut nilai keren pokok office yang ini buat mai dulu macam kia yang ini pendap no dan pak survey no yang ini. Kloy dan dari kalau nak kumni pada ban survey ketika pening gamlong hi in hap ailat hi berkamariang ru kenang kelak kamrang yin sasgang ban survey ini. Kamu tak ada kesini nguslo ban ai ku play pang ya ki rang ba snong jong kani ka lingkahi barok ko ki don lang hang ni dong long barok ki be don hang ni bat nice tai saka au mai ru ki don ki rang ba jong ni ki lewan lang hang ni bat ki ofsa nagaliang ka division bro atli ki lawan SDO bro arngut ki lewan ke kani kam kolong ka ba isongkun mitak sini bagi wan hang ni banyak dalade ya ka jing ka baki ofsa jong kendo ban penya cepat ni kesudah ya kumtah ni kesini ni berangut ni don kejeng kekli bangin putih ni kena kesudah lakum no akan dikesenam ke banwan ni yo basang yo sang somno ni kesudah nang bagi yo penyanyi cepat long ni cepat patah dengan yang ka ni ka silang sini nagarai long deh kini ru kala sim jikitli bat kilong nak loy ban yele no ban ai no bat nakaliang jongi satai ru kila sim hi jikitli nakaliang ka sinong bat kiri orang ba bat kai jaka ki menjur ban ai kini ka
jaka ban snai ni kusulo igin ban jing esu kusulo menta ban ni hap an pentre kumno ban yo ya kata ka detail mo ka detail estimate ke bangin pentre ni ka DPR kenang bangin la ban penya cemat lem dangin paton kata kamu impat la bi amar ba kan ke subrok nagal yang Deputy Chief Minister ukwa ya kata DPR ka janai kat no kalot nang ba ulah ban saksun oh ni nagal yang berongot nilai lain yung balik sukat tu kat ni ben peti ya kata dari mai yung kamlo kum dengi le in le bejaga ba dapura tapi pang subon ong na kini ginong sinong bagi try jaka bagi rang ba sinong bat mi kinong mikman ya long kawai ki jingmot kawai jing pakat na so badai kan jaka kan benci na kini tungi kalong ba kum tahi kan yo i kumala brief te i minister urban ba hamlan kini gilum ki wa jungi ginong be tiang be kenat pal kan ni yang dang yo ikan gesrok kemudian dai kawai nakilat dan kentil ka jaka jengok kai sini sangi tourism sini kan long ka ita matam akin ang kapsor na try banya kani kamdan su ka kawai pa dengan kajung i tengah ini i padon jaka ka banong kini atrai baro jika tangi le kan soala su ye pe tunta hi hang ni kani ka kam king su banya tu ni ni pat jaka jadi tang so dang yo kani kan long ka jing kentil ya ka kam jengok kai partai om tang ye gini ka aplikasi kan long ka aset jok ka skiat hi partai ini kalian kini lagi langsung mbak ni amnu dengan surok beberapa sekitar nanti telah keluar juga ni sedang berkali di meladon kesin amnu yang hendak kita cakap nak itu kayak gini di bala det miliar terbuhi yang nomor smart nomor makadong kini ketika win pergi dong kita temik guna kemarin kalau kini surok kalau connect ya kini kita nangkai sini itu kalau kita tahu hal ini udah kini setai bat tam nak pilih kumpul karsu ban sa silong hapan siaman hindi tahu kalau begitu itu saja ke nilai itu kebesaran nilai yang ngam nilai yang yang besar ni sendiri dengan surat bersih ni tekan sin ulang kita dan dari selong bat jing sintia begini di minister di mana ini kita kan belum di kemen kita nang ba katong di kan roy ni ko